akhona emakhaya namhlanje la emfuleni izibuliyana kodwa ngoba sengiziwe amalanga asemaningi ngigcine kuze emanzini sengukuthi ngcono vele ngigijima ngizongena khona usibali ke lo kusangathi noma ngathiwa sengihambile emhlabeni isithuma sami singene kuye asebenze abe right aqhubeke nenkonzo impilo ephambili namhlanje ngizomhlambulula la mfuleni ngizomfaka emanzini nje mahala ngingibhadalisela ngoba iswa kungena empilo so namhlanje nje ngizongena emanzini sizohlambulula la khona abanye ngibalethi so angithandi abantu bamavele kuma-cameras no vele ngoba yena vele sibunye phela kanye ngizobabili so namhlanje from 2015 futhi 6 years ago namhlanje ngithi noma ngibothi ophilayo i-outephilayo angimnikele isithume naye asithathe awazisebenza akanibike kuphela ukuthi bakubaka anifundise mntwana phela anibikelela aphele igama lakhe ngiyanibingelela abalaleli emakhaya kuyo yonke indawo lanibheke khona ngithi namhlanje nathi bazongihlambulula ukuthi nami into zami yikhanye nje phambi konke engikufunayo ukuphumelela.
Asma hopi bantu ngekani, sama
silwa nemimoya asibaqoshi bantu ngekani thina silwa nemimoya siyazingelwa